پیام پیشوای معظم ملت فراگیری تمام ساحه‌های حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یک کشور و آن برای فعالیت آینده همه ما ساکنان تاجیکستان خدمت خواهد کرد. پیش از همه باید بگوییم که پیشوای معظم ملت بیان داشتند که سال 2025 برای تاجیکستان از آن لحاظ سال خاطرمان بود که در این سال مشکلات زیاده از 100 ساله‌ای که بین تاجیکستان و کشور همسایه قرقیزستان در مسئله معین نمودن مرزهای دولتی جای داشت از بین برداشته شد و در شهر خوجند با شرکت 3 کشور جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان یک شرطنامه معروف با شرطنامه خوجند که برای مستحکم کردن دوستی ابدی بین این خلق‌ها تهیه گردیده بود عملی شد. همچنین باید گفت که به عمل آمدن این رویداد بسیار فرح بخش برای بلند برداشتن آبروی و نفوذ جمهوری عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال نه تنها در داخل کشور و در منطقه بلکه برای در تمام جهان مساعدت خواهد کرد. باید تاکید نمود که تاجیکستان نه تنها در حل مسائل داخلی بلکه در حل معماهای سطح گلوبالی نیز سربلندانه و نیرومندانه سهم خود را می‌گذارد. از طرف سازمان ملل متحد قبول گردیدن قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد نقش ذهن صنعی در رشد استوار در آسیای میانه خود دلیل آن است که تاجیکستان با مسائل گلوبالی جهان امروزه سربلندانه و هدفمندانه نقش خود را می‌گذارد. در برآمد خودشان پیشوای معظم ملت در ردیف دستاوردهای سال سپریگرده ایستادگی 2025 در ساحه مختلف خواجه خلق برای سال 2026 نیز راهنمایی و دستورهای خیلی با سازندگی و بنیادکاری روان نموده را پیشنهاد نمودند. باور دارم که کارمندان ساحه فرهنگ شهر باستانی خوجند و همچنین ولایت سوخت با مقصد اجرا نمودن همان دستور و راهنمایی‌های پیشوای معظم ملت با استفاده از تجربه خود و افتخار اینقدر دستگیری و غمخوری‌های سروری دولت نسبت به ساحه‌های مختلف خواجه خلق از جمله فرهنگ تمام امکانیت و تجربه خودشان را مورد استفاده قرار می‌دهند. پیام این البته یک راهنما و نقشه از همه بزرگی تمام ساحه خواجه خلق میباشد و ما در اساس این پیام امساله نقشه چاره‌بینی‌های علاهیده ساحه فرهنگ را به تصدیق رسانیده برای اجرای نقطه‌های در آن ذکر گردیده تمام کوشش و غیرت خود را به استفاده می‌دهیم. در پیام مذکور پیش از همه توجه اساسی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جوانان و کار و پیکار آنها در زمان صاحب استقلالی دولت از جمله ابراز داشتند که جوانان آینده ملتند و جوانان دوران صاحب استقلال پیش از همه به سمت آبادکاری و سازندگی مملکت نقش نظر گذاشته ایستادند و در یگان مقامات‌های دولتی تشکیلات‌های دولتی نیست که جوانان در آن کار نکرده باشند. جوانان امروزه دولت صاحب استقلال تاجیکستان سهم خود را در رشد و نموی مملکت گذاشته ایستادند و ما جوانان از این گفته‌های بالای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به خود یک خلاصه آوردیم که در آینده نیز سهم خود را برای آبادی و پیشرفت تاجیکستان، برای سازندگی این دیار عزیز و برای بلند برداشتن آبروی نفوذ تاجیکستان باز هم سعی و تلاش نماییم و با استفاده از دانش و ملکه و مهارت کسبی خود باز هم در همین رشد و نموی تاجیکستان سهم خود را گذاریم. پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به معین نمودن سمت‌های اساسی سیاسی داخلی و خارجی کشور یک راهنمایی میباشد که مضمون و محتوای فعالیت مقامات حاکمیتی دولتی جامعه و شهروندان را معین میکند. محتوای پیام پرزیدنت افاده کننده
дастоварду натиҷаҳо дар давоми соли фаъолият ва инчунин мақсаду вазифаҳо барои соли ояндаро ифода мекунад. паёми пешвои миллат пеш аз ҳама даъват ба баланд бардоштани сифати таълим, мутобиқсозии барномаҳои таълимӣ ба талаботи замон, истифодаи технологияҳои замон, технологияҳои рақамӣ, таҳқиқоти илмӣ мебошад. пешвои миллат борҳо таъкид менамоянд, ки донишгоҳ бояд на танҳо макони омӯзиш, балки маркази ташаккули тафаккури иқтисодӣ, масъулияти шаҳрвандӣ ва ватандӯстии ҷавонон бошад. боиси хурсандӣ аст, ки имсол ҳам дар паём оид ба баланд бардоштани мақоми омӯзгор дар ҷомеа ва ҳамчунин беҳтар кардани соҳаи молиявӣ аз ҷумла афзудани маоши соҳаи маориф таъкид гардид. хусусан барои муассисаҳои томактабӣ то 25% ҳаққи ҳадди маош бардошта шуд ва ҳамчунин ба дигар соҳаҳои хоҷагии халқ аз ҷумла маориф ҳамин гуна 20% маош баланд бардошта шуд, ки ин ҳам яке аз ғамхориҳои ҳукумат ва давлати Тоҷикистон ба маорифчиён мебошем. ҳар як паёми пешвои муаззами миллатро мардум ҳар сол бесаброна интизор мешаванд ва ироаи онро аз ҷониби роҳбари давлат хеле ҳам хуш мепазиранд. паёмҳои ҳарсолаи президенти кишвар ҳамеша таҳаввулоти бузурги иқтисодиву иҷтимоӣ ва сиёсиву фарҳангиро дар ҷомеа ба вуҷуд меорад. ин аст ки аз паём то паём мо шоҳиди дигаргуниҳои хеле зиёде дар соҳаҳои мухталифи ҷомеа мегардем. паёми навбатиро мо ҳама каса дастаҷамона бо як рӯҳияи болида, бо як фараҳмандӣ, бо як сарфарозӣ аз ватандорӣ тамошо кардем ва бори дигар дидем, ки пешвои муаззами миллат нисбат ба мардум, нисбат ба соҳаи тамоми хоҷагии халқ имрӯз хеле ҳам ғамхорона сухан карданд. ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ бо як таҳлилҳои амиқ ва воқеъбинона, ҳамзамон бо як суханрониҳои дурбинонаву некбинона сурат гирифт ва албатта мо аз ин хеле ҳам баҳраманд гардидем. пешвои муаззами миллат дар паёмашон қайд намуданд, ки агар мо соли 1991 се металлро истеҳсол мекардем, ҳоло шумораи онҳо ба 17 шумора расидааст, ки ин ҷиҳати рушди иқтисодиёти кишвар дар миёнаи мусоид фароҳам меоварад ва ҳамзамон пешвои муаззами миллат ба кулли олимон дастур доданд, ки ҷиҳати коркар намудани металлҳои қиматбои қаламрави кишвар то ба маҳсулоти ниҳоӣ корҳои илмии тадқиқоти худро равона намуда дар ин сам кадрҳои баландихтисоси соҳавиро омода намоянд. боиси ифтихор ва қайд аст, ки дар паёмашон пешвои муаззами миллат бобати рушди соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи кишвар, ободӣ ва ташкили корҳои созандагӣ, боло рафтани шароити зиндагии сокинони мамлакат қайд намуданд ва бояд гуфт, ки муҳтарам ҷаноби олӣ дар паёмашон бобати пешгирии зуҳуроти номатлуб алалхусус хурофотпарастӣ ва терроризму экстремизм дастурҳои мушаххас доданд. паёми ҳамасолаи пешвои муаззами миллат ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ин дастур роҳнамо ва нақшаи мукаммали кории ҳар як хизматчии давлатӣ, ҳар як корманди соҳаи мухталифи хоҷагии халқи кишвар маҳсуб меёбад. нуқтаи асосие ки президенти кишвар дар паёми имзолаи худ қайд намуданд, ин боварӣ ба занҳои тоҷик, эътимод ба занҳои тоҷик буд, ки дар паёми худ президенти кишвар ба модарони тоҷик муроҷиат намуда оиди либоспӯшии занон, оиди тарбия намудани фарзандон дар рӯҳӣ ва тандурустӣ, меҳанпарастӣ гуфта гузаштанд ва ин ниҳоят таъсирбахш буд ба модарон, ба занони тоҷик таъсирбахш буд ва мо кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки ҳамеша дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат кору фаъолияти худро ба роҳ монда ба гулгулшукуфии ватани азизамон ҳиссагузорӣ намоем. дар паём нуқтаҳои муҳими давлатӣ аз ҷумла баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, дастгирии занон ба унвони ҷумҳурии Тоҷикистон беоста гуфта гузашта шуд. дар паёми президенти кишварамон вобаста ба қабул намудани барномаҳои давлатӣ, инчунин барномаи рушди иҷтимоии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-30 қайд карда шуд.
дар паём сарвари давлат ва масъалаҳои тарбияи ҷавонон, ватандӯстӣ, таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ диққати махсус дода шуд. паёми сарвари давлат барои мо ҳамчун чароғи роҳ буда рушди устувори давлатро таъмин ва ҷомеаро ба сӯи пешрафт, сулҳ ва шукуфои Тоҷикистони соҳибистиқлол раҳнамоӣ мекунад.